Давадалым тамыр ханда тудыштырсын давадалым. Амар менди силер биле чинжилиг баазан бүгүнгү чырыдар темабыз давадалдың төстер каттыштырар аргасы оларны шын бежири. Сөз тылдың лексикасының эге кези. Сөз чокта тыл тұрып шыдабас. Кандык да сөз, кандык бирле чүвени адап, кылдыныгны шынарны илередир тускай уткалык. Сөзтүң потту утказын төс дейір. Ол дейірге өскертілге кожмачок кези. Төс тургузунун айы биле ийип бөлүккө чарлып турар. Бөдүйүн болгаш нарын. Бүгүн тыва тылдың нарын төстүк сөздерінің шын бижilgesин көрөйлүңер. Нарын төс ийи тазылдан тургустунар. Ийи сөз каттышкаш чаңгыз утканы илередир. Бреде төстери тең эргелиги эжеш кылдыр тургустунган сөздерини дефистеп бижир. Чиже, пажың балгат, ажыл агый, арын нүүр, ыры шоор, ийи үш, үнер кирер дейш, он да өске. Ийиде төстери кайы брезин тайбырлап турар кылдыр тургустунган сөздерини дефистеп бижир. Чиже, инеккара, честеккат, шагарот, кыйерсиген, бежадыр, суйбелек дейш, он да өске. Үште төстери хамарлыга херинге үндезилеп каттышкан сөздерини дефис чокка бижир. Чиже, мөңгүн суу, карак шили, сонга кара, хол бөмбүй, бут бөмбүй дейш, он да өске. Төртте төстери шуут тутчу бергеш, чаңгыз сөз кылдыр база, чаңгыз ударениялы кылдыр ажыглатынып турда, оларны тутуштур бижир. Чиже, бүгүн деп сөз, бо болгаш хүн деп ийи сөзтүң төзү шуут тутчу бергенинден, чаңгыз утканы илередип турар, бүгүн деп сөз тургустунган. Таарта деп сөз, таң болгаш эрте деп ийи сөзтүң төзү каттышканындан, таарта деп сөз тургустунган. Саржаг, сары болгаш чаг. Берттен деп сөз, бо болгаш эрте. Сөздерінің мынчаар тургустунарын сөз чоғадылғазының төстер каттыштырар аргасы азы сиындаксистик арга дейір. Тыва тылыбысты хумагалап, камнап, аңа частыры чок бижип, оң бижиктемдектерин шын салыры чугулам. Бүгүнгү тамчылыгасты тозуп турбиз, ужурашкы же пайырлык. Давадалым тамыр ханда тудыштырсын давадалым.